acil sahini tinanya sudah mau sidin handang berbagi kasihannya kada dapat tuh dibagi minta di pangbuhennya kata dibagi ini harga 10 siapa kena ambil barang ini 10 jasan kaina berukuk boleh kita jadi ada pak ai sudah nang ma ambil jadi lawan pembakal kami doakan lagi mudahan hajat pian dikabulkan ilahi mudahan pangpian kaina anggota diwan mudahan terpilih nanti mudahan pangpian sehat setiap hari lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan pembakal hajat dikabulkan duniawan akhirat bertaan salamatan ala bilanya ulun membuat sebelah kanan pasti ibu tunang itu lawan ulun menawakan lalu lawan pian sudah ulun jelaskan kalau sebelah kanan khusus duit pacahan mun sebelah sini harga 50-an tadi bini pembakal menjulung harga puluhan kalau mau pembakal menjulung harga ratusan ulun mau ucapakan nang jelas tadi ulun latihan mendoakan dinanya Bang Sidin ada pulang permintaan lah kasih dibisiki jangan berjigit kada karuan karena ini waktu sudah nampak ajan ibu nang tatawa talio nang ke depan lalu lawan pian ulun mau ucapakan dinanya Bang Sidin sakadang berkepan lalu nang tak lupa ulun menghibur pian jadi nang lawan bapak nang pian hanyar datang lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan jadi nang ujar bini nang pembakal handak minta nomor rekening pamadihinan kiki kakaina ditransfer kebanyakan amunnya bang langsung kalau bina bang kawan leh bini pambakal behirian lalu tapa ai bang kaina ditransfer pian jadi bang nomornya kaina mencatatakan jangan bulit dahulu karena nang ini ulun sudah maharapakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak dahulu nang lawan pian jadi nang tak lupa lawan ini abang memberi harga 20 wan 10-an dinanya Bang Sidin leh belum bebinian ulun nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan tupang bini lakas nang bertamuan mun sudah bebini mudahan bebini pulang lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan tinanya pembakal sudah nang handang bulikan belum nomor rekening ulun manjulung wan pian artinya kaina dulu sedang bersatu paklah sedang bertahan karena nih waktunya sudah barak sembahyangan kaina madihin insya Allah disambung bila ada rezeki pulang lalu tak lupa ulun mau ucapakan lawan bapak ibu pian sabartaan salah nang lawan hilap mohon dimaafkan ibu karudung hirang mulai tanghin tadi hidung betutupan sama ai manghina kami ada sing mandian lalu pian ulun mau cobakan kami nang tak lupa ini nang beguyaan masalah tadi pandi cuma nang desa kebujuran sidin betambunga saja tadi berisukan jadi lawan pian ulun mau cobakan kami nang madihin satu mat lagi betat salah nang lawan hilap mohon dimaafkan apabila hari ini ada tasambet pian nang maulah pian dalam hati kada nyaman jadi lawan abang mengamira hari ini bila mengamira mulai pamulhaan tadi saliting nang tabuka dalam salawang tagenale saliting mengambubukan
Jadi tak lupa ulun nang mama dehe nang itu saling tingkian kenapa kada dibujuri. Lalu nang tak lupa hanya sadar hari ini. Jadi nang lawan pian ulun nang mau ucapi untung itu barangnya lecil nang lagi mati. Jakanya bang hidup mengaluar hari ini. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kami hendak bersatu mungkin hendak bertahan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan. Lalu nang tak lupa ulun menghimbau pian. Lalu sekali lagi terakhir diucapkan wassalamualaikum minta rela bertahan ilahi. Terbang bersatu suara bertahan Sallallahu Nabi Muhammad. Harinya Johor jelas kelas bertahan tadi ada 5 tiga